Adum Chedia. Papa Nadia, to tell you honestly, I admire him. Made tuna for say on Venice and Keke. So you're careful. Now me yasri, and I depend on Jimmy Bow. Okay. Some more Christian Castle. I need your oil and one I say. I know that. And say, boys, bloggers, big catch and say, oh, I say, Fahujim. By as I got food you have run. I can for say, Wachacha. It is all kind of I know this. Media and Koye Mammy. And now, but still on Slepoy. A idea be obey me defending. But when year, yes, sister, we a penny. May me answer. As a Christian Castle, some penny for. May China, dear, Sababy Ojinano. The baby says, "Men can't not all crowd chain will be." This also Christian Council. Oh, you're not slip on, and so bears you. Okay. But you won't careful. Now, may me answer, and I depend on Jimmy Bow. Okay. Oh, true. Was a penny, oh, may my master, me, over 1 penny, no, Jimmy. What I'm saying, you know, when you're very true. Oh, Jammy Batoya, but this, Batoya, Pastor Sakwa, Jimmy, oh, yeah, me answer, I suppose I've walked to Bombo. I quit, Mr. Rano, baby, Ojinano. Okay. A hono, you can't say, very sensitive area. So I'm going to say, you never even knew a tobacco. Any in time. Me patro mammy, Suhu. Me patro so dear Cosso. Wouldn't be a make your comment, Emma, what it? Wow, what's own no him? What it? Me patro on, so some who independent. I didn't me so on. Me patro empty. Okwatnawa, sub your moon to make a massive. Minquam Becabia, Obiabe pursue. O won't panoya. It me patro a booby say your money 10 million. And yet it pen will be. Me patro what ya some more kind. Mammy, so what ya some more kind. Me, sort ya some more kind. Me patro babla, mammy can't show. You people's minimum power, mammy can't say me show. What the baby? I am me pa, me na me, a dear Miss Mino. Me na minimum, and who sent and young si born. O purpose Jimmy for Bano at one. Or Bema who sub your who points in. Me I can me pet, yes, Moja dear Galanaka. Send I am me ya. Sat me patro, Mamma so dear Cosso. Papa no I am there. What the pen no? What two for love no? I'm a patron shit pen as a punching. Me patron make and show. Se Christa can say a muano. Someone a mamma no. Sir, Mumma confess a munyai. Because me ba me for one chow. Tienye. Mona mamma said to me, I kiss a cat, my one year Jimmy for. Or because not TV so no any panel. Or catch men come make up or be a can be said, and I'm so shabby that set boy in Anoya. So with Jimmy or with Jimmy. Who jo to the papa abua o afutu akoto papa krasin na wote o mo branko tunifo hwe me hwe nchen hwe obi adanse hwe obi a wasese o me hwe TV no nchen hwe omu so apro kwase wari so sobro ne hoto no abua samo Pentecost amoa no Methodist Roman Anglican me pastor sam kwase afo no mu wi ankrofo college no me pastor betima kodo matem me pastor some crossing for Christian Council for Methodist Roman Anglican Church of Christ and crossing for what we do so for them. Onukwa wo bua Jiminti, onukwa bu na second or talk wa Jimmy. Abua wa yesa no. Mutu komase na dwaman. Kwase amoto ai okutankratre abua ba do gino. Ujo okutankratre kwase wo okuru. Wo okuru. Adam Jimmy sa. Papa oti pen no. Obi abafu no obedi papa natem. Obi abafu no obedi papa. O kwa na kwase bi jono obeye me. Me de kwase be twa comment. Adi kwase asem. Samu sofu nkrasefo no mu bum no. Kwase hwa dance hwe me atwem hwe. Hwe enipa na apro no onwuye no. Papa na gin wa anyi no wansidi. Ujo sa ni ado. Kwase aye ni kofi nam. San sofu nkrasefo na omuji kofi nam no. Enu kwase utim. Ubeti edu sofu atem. Ubeti edu a uboni de ubeti edu sofu atem. Akwa sia sage na wato na wesa aboa no na mani aginya menja akwa no wachimi. Kwase aginya menja akwa no wachimi. Woti ho menja woti ho. Won so muji wontibi enko matum sa omoka wase woto mo sere.
o menum kan no mu film saga mon ka chen sent e won ho no en sent e won ho no sent no on pay Yesu moja no fa nwale ana wonya e kan say grace open ho beti mo hu afiafin enkurasefo o e ka nko ade jimifo e ka me kwa ka mo ska chen e ka nko aboa bisa na ye ma 1500 no ka mo ska chen kwasia o be ma kwasia to hey Charlie hwan ma fam ho ama me say kwasia bi ebe jimi aduma jimi sa kwasia samu kriste kwasia mu enkurasefo no omo afiafin no kura omo bu npa kwasia sankrofo no mutimi kasati om obi afafo no bedi papa mi tue atem obi afafo no bedi atem obi ti radio so no Charlie hwen ma fam ho ama ye me pa cho ye on say ye kan ma asem me ba na me da dance abeto sam ko ma ita still manu so ade a wo be ma bia nanim sa adwe kwase wo mabusuom ko anka ye do be do mat me kura mini bi no me kura na papa no so manya bi na mini bi no kwase no papa ni waya mai ko me ko emfa ho nyim kwase de bia me ka enye Yesu maja no enye Yesu maja kwa me yire nkiatwa nufu wo ye wo ye nufu ye emua omo ensofo mu bum kwa sansofo mua na omo kwa mu ntimi ko adu matem mo nso wa so no wo sofo aboa na wote no a wajo kwasia wo betel radio sia ma 1500 wo di akoma na di wa kotua kofi na kotua tight wa kotua fale ba aboa bi sa wo betimi na betim so abayel wo betimi na betim so abayel me kwa ka kwasia be ka so wo mpe me ma me nka cho mu di na me wo papa na dia betimi me social media me part me YouTube ba me page me kwasia hwa dance hwe obi na apro no down no hwe so ye hwe ene obi apro no papa na anyi no 1 cedi akade oto kwa me nyo say edru 2 million wa pro anipa pro mu eba ne ho atimi ato kwasia na moto na mudi papa na tem papa obi ti pen no papa no obi ti pen no kwasia foi na agina mu na menja de wa chibiti obia sa agina me manager no kwasia woto wo ka wonyai ana wonim se wajimi wonim se asem nse bebeka sa so mpo be kwadi nkwa asem wonim se Royal TV na beka no wonu ohunu nyansa be pa acho woje wuchimi no unsua nyansa manager ato omoto omo wuchimi omo se twetwetwe aboa mo afiafin enkurasefo amaye se mua bia mugu ho no kwasia we Yesu beji bi no kwasia no adwunu mie temaji mi simina mugu a obi aso camera kwasia se be so be mo beye e ka bua we nko ti onko a sa woni ga ni kurase na kwasia wa miensa na oni kuru na a me ma ni dawra fukumase no kwasia ka ono nko ade a e ka ono nko ade anka mo ska chom kwasia yetu akanya 1500 abua taliba ubejuna bejimi oba na woto na ye no dawro ofrefra ato na waye wanum kankan no wosinegu anim no a wujimi no kwasia kwapeso obo no wanum nti wosin wosin abua won kwape na jimi ase muba na mubedi papa no agro obi ti pen no mona na wo papa kurasi ni na wanya wonu ti pen no papa do woni mi je obeji gan amoto en kurasefo omo afiafin na moto no budi nkwasi asem mon kan cho ba no sanye onkopa onye no mpa nukunu kwasia mudidi ma jimi kura kwasia hwe nipo da hwe hwe mensa no wa pro wonu is wa pro Yesu maja no ho atom papa woni mja waje Ghana amo pesa modi na nimi afom obeka na obi beka nkwasem obetu bi no bi obi beka nkwasem ejimifuo enkurasefo moda sa kriste kase mua na mayese mua na muguo na kwasiade se kolesi mo fue kakraka mo mpe Yesu maja na mafu ntwe sa omuna ayimo ka cho motimbo mbo paade na mon kan chom na de be yom
Someone himself went to make a mobile for pa, or some other name went to my bedroom, because Siabeman in space. As I do. Who may be some crack, can you do better toilet paper? Nam do papa me to. Where we send Kiampel in the part 4 time and more Mugu and Kiampobia. Kwasia for a Jimmy for. Modia, media neso, Yanisia. Me part of me, and men come up a padumo. By the new parliament, Kwasia, no, them did not them. Also, Jimmy, Kwasia, Bible means and one, but what yet? Bible means a one, Moses who no one, David who. Any problem say against a papado. Bible mo bin chapa for years or buy. Any part or bin sure you for say against a papado. Ya dear beg. And I want to say, what is say, so Berusa and Yanifun. Maybe video no. Kwasia for Bible mo bin bachelor, any power say against a dumichedia. And look how much yadi, Madame Chamo Muguanti. And look how what yadi. Now you want the face car. Kwasia for person Nanimia from Charlie, a man boom fu. Me do me nurse kwaso, me nurse kwaso. Ah, madam fu betwa move your sanka be kwabo anoko be ye kwadarete. Kwasia ni ntime nko. Me nurse kwaso, move dey makoma kwa me ya me ntime ponya hwe. Aboa bi san be ma waye sasa adwe. Wo oba be po na oba no wo nwene. Enipa fu oba be ne po. Kwasia ma yesa no. Aya kwedi do abusuafo mmoa natem. Ya no ma me kwasia na wote akurase no. Aya kwedi natem. Adia me be kire ni nyansa. Aboa fa no twitwi fam. Efranka biem. Hu fi ko abusuafo mu fi afi no. Na aya no kokasa akire mo. Wabusu pani kwasia na aya no kokasa akire no. Wo beti akoka akire no. Kwasia no ko mo bra beti akasa akire nsa. Mo fi afi emmoa. Mo de media ne so. Media ne so enyu obi na to bandi mo obi. So obi aso obejimi. Enye yi na ebe jimi ho pa. Jimi no ebe koso pa. Emmoa funu. To anonje we. O twane nyamia, o hyelase. So for to nkuto, o twane nyamia, o hyelase. Na me so for to Yesu moja de obeyeses. Eno de ye. Yamaji so afa anwaji. Wo fonu wodi wachi no wo check. Yesu moja dodo awaton. Toko ko bum konda. Yes. Na mka kire wo. Awo Yesu moja ye kasi ye to ka benye biaton. Epi. Ka benye biaton. Epi. Akwa ko Yesu obolo ka kire si Yesu moja. Na me manga na da ben mani so betimo. Da ben modie mo kan mo asofo wi mu na aya metwe mo ho a mo nti ase. Ghana just me metwe ho a menti bibini ase. Den na ye be frɛ banche ene brode a yesi se fufu enti se so bolo no na mum Ghana pa sofo hi mutie mo sofo koso o kire wa ha enti se mo just me idea plan mo gina wa pastor na ntwe dia o ba kan no ba ka je so wa mo didi eno so Ghana ha obi enu se so bolo eye papa na ntwe dia ono wo frɛ so ye Yesu moja edi ejimi se mkura na ekoso Ghana. What is it? It's time for you to Yesu moja. Oh, we are so for me person be do item. Mo papa. I don't know who na who preach we okay, ma wo so wo kire ma wo kan. E wo trust mu ma. E wo trust mu ma o anu ti wa kwet na wo papa so a wo preach wo hwe mu preaching. Ti. Ghana differ about the second Yesu be who had and can mean Abako no bit on Yesu Barre. But go no bit on Yesu Pabwa. When you hampo, can one year my attorney. Yes, when you hampo, can one year my attorney. Who problem is saying? Who problem is saying? Come on, you have a catches Yesu won't know we and listen. If it's too baby, what not Ghana. Ghana differ about the second Yesu be who had and can mean Abako no bit on Yesu Barre. But go no bit on Yesu Pabwa. Well, Papa Yesu Bolo catches Yesu Moja. Now, the man Ghana, the band when it's about now, what is that? It's time for you to Yesu Moja.
Ghana di for bad yes ke Yesu be wu ha ja nka minim ka be ko no bi ton Yesu ba were be ko bi no bi ton Yesu pabwa wan wu ha mpo kan ho nyama ya ton ha abujia mo ma me ka no klasem kire mo aya nipa te ho tese me hu de ya na ase bi ha no eye den ene ye be frɛ emo rice ye di beans ene ya de anwea ye se friends say wachi amantedam eye den ene nsuo ebebu eye bottle ma ye se friend vortic bottle ana vortic water na nye nsuo ni guma ada ne amfre ni nsuo nti ayi se bia na se ya be friend no Yesu moja u problem pa ene say why na ye di Ewurade didie na ye friend Yesu moja no Yesu ni moja mo hwe mo ma mo nyansa nya dwumo asofo we mu no just anko ya ni minim de hamo sofo ugo o ka ka choso wa mbo papa din why na wo kasa kire no ade crash mo ye hwe video bi so amre to ofin aye ba no mamuna enu keke no omo di matem bi se me kwase anyina ono so bolo ni timi ya adwuma ade no bi ma na pampa mu wow eso gina wo say yalefo di so bolo no wono a wo gina won say yalefo wo sa akura wo so yale won nkura abrim o yale pa o gina no wo say gimi wo he say wo say gimi mi bu ni saboa pa oh take it serious mfanya agro Soon Jimmy awo Jimmy. Abua no Jimmy awo Jimmy. Nyantwie no Jimmy awo Jimmy. Krama no me patro mo Jimmy awo Jimmy. Kwasi ampa Jimmy awo Jimmy. Obofo na me kam. On Jimmy awo Jimmy. On so mbu ade. Me patro on Jimmy semoka. Bo waye mu antie mu go na so kwasi ba be hwe comment. Me patro me kan show Jimmy fuwe obofo ma me kan show. Sawo wo mu mi papa on memfa wo nye toilet from do apa me to kwase ya wo kasa na agbo hwe no ade wo gina o ka jimisem ka kire nipa ne se so bo na futiri nyan konfanye ntun o fie se abuo 62 ye wo se wo bofo otwa cat da kwase ya wo twa cat da abuo bi sa no na me yesa wo ya santini minim trouble afiri asantefo ye njimi sa me mama ncho so wa mu be papa adimi chode me mfa anya toilet mpa na be papa mto mama nka ncho so wa mu be papa wo ka tani party wa jimi enka ne ti unka so bole ya adwuma kan ma ntirufu wanya 62 years abuo wo twa cat da jalefu ejimi fu wo twa cat da kwase ya ukasa wo na abo so fa abayifo ma wo hena abo no akasa na abo hena fa abayifo nkufa bi so na so hunu mu na ho so wonyusu you can say onyusu Yesu moja no fan sena pana pampamfu wanya 62 years 62 years et me patro sena pampampanyen dus wona wo ya brantie kwase wo twa cat da aye na me hu mu abi omugu na asori ye de sebie ye wa hemfo ntie tunfo okasa onkasa jimi sewo kwase wo gina mu emu ntwaboa mugu ni so ni tamu baji su ye kwase afo mu nsu anyansa mugu nso mwaye mu se nwe na mugu na aso ntimu me hu obi a mama me hu obi a me patofo odi otepa bana wode wa jimi ma me kura jimifuo awrade nyansani se frede fe be kwa obuwa ujino kase yes wo ba kwase anya na wo tam kamra si wani e ka che nipa ne se wusia na jodi be jendo no ada wusia de no anyen bibi wusia no ada no anyen bibi jimifu abofuo wusia de no anyen bibi on so no wasi utras enyo tipen no enyo level yes ma men sure your inspector your IGP you different na papa ne kan wo no so wasi utras wo no utimi hwe nanim empanifo achiata utimi chia bi kwase ya mpanyini kasa na aboa fa ayi ye kan say bra be pa Yesu moja na fa bi so na hunu mu na ho wo kasa ase wa we kraman
kwasia so wo me pa so me kan cho sa me papa mu no me opa na so what ka try to obebo me mfa wonye toilet pon man ne wo so sabio sika na akwadi nkwasia fo bi wo e na Ghana sabio bi ni ma jimi nti omdom kwasia sika akoma no Ghana yonkofo bo mo nwene obi aye nkwanku aminim ye wato sa bayifo nkwasia wo ya ju 20 million o kasa no wajimi nti no obaje so abo ye papa na eche fa afa na billion no kwasia wonya sika wadi akoto ye kan say wadi akoto edan wisirigon enu watim wajimi nti ye papa iska no me bio ye oton Yesu e ko me bidi oton so blok se yenya bidi kolesin wadi cheye yenya bidi kwasia wo kolesin so we am a video bon be possible aso be yes rough me video bi answer me video because me person me di video beto so we na me we je wani be sie gu ase no atwaman wonya atwaman ya kwase ma jimi nti moto avompo kwase wa jiska wa jakwa na de to Dubai mugu nso ma jimi nti mo ya mmu nti kwase ma me panya wo ta so na akura waji wuntu defo o ya kwa wani Council of Royals wani bi wo because ahanta ni jiminti jimika senti adia o chimi abe me den abe me o chimi abo na abebo me to na abe chimi atum bibia ye chi ebe jame me nya ohwe kwasie sanse wo mu me papa abu a wo ni perform sa no mu papa wo pese me bu wo ni perform sa no wo mu me papa wo pese me bu me pa so ne media so me ni wani nhia da me kam chobafo me ni wani nhia da kurasini abu ma jimi nti onya ska no dia kwa na ereto kwasia no wajimi ska ni ska ya na ereto kwasia no da ka kesiem na ma jimi mo ye mo mu guni nsoro wono kwasia okasa mu ntinifo onya futufuo bia ahamaso na antantu ntinifo me se ohune na abo na okasa ogwa ha okasa bepe Yesu moja na faso na ohune mu ntow kwasia wujilo kase enipa na pampa mapa wanya 62 years na 62 years na pampa mapa yenus obi a wanya 62 years na pampa mapa obafo yenus watcha katida kwasia wa akura wa pampa mapa presenti sounds up on so ma pressure asia saba okwa bible me wo die dimu no waba baba dum cheje waba ye be take all Christianity yes wo 31st aya hwe so obi be so aso adema obi ade so obi we ya bo a wonwene disi hwini wo be ye bie no de dada mo ena Francisco ati akasa be ye bie no Francisco ati so feketwa o ye so feketwa wo se na ye na ada obu mu be ameto abayifo nku wa jimi nti no akoto no ate wo dem a kwasie jona papapum na de jodi emenya be tua okapa kwasia unya skem ma adwaman unsolema no obi ada adwaman unsolema no obi na me no obi ane na da wakase woni na da abi na me see video me person be ye wa solema na ahwo ma jimi nti mugu ni so kwasia fide o tibika de bible kwa graphic na bible di ande wa jimi papa on se waka kire wo se on so jimi nti wo se fa pa o preach na ni wo preach yes wo nya medjuma die dim ni band so on se wada ni motivational speaker on se on timi nkase biem papa afa bible ni ye graphic tama no wa jimi na cha ba ifo ni ye jimi a obafu ye na wo jimi na namu na wo tunsuo kwa sia mpanyin ya na obi antufo enipa no ho se bola so mekura mi ni bi kwa sia me ye chen mi di bi no me ye chen wo je so mu bi papa dun choja me se me mfa media so ni nka so da bona ba me abo me ba me bra ye bu nkwa me wo menum Yesu menum sobolo o bo me kwa sobolo wo ho ya na onuma bo nse na jai asia mpanyin mo nsa di video nkoma to wo be he o follow me to be he kwa sia mudidi na cha mo page me nkurasefo ye papa do me ye adwumo se pe bibiye
ti Philadelphia ye ho nchire ye wosika ye wo oya bejimi won so wo no so no su trate ka ba hu mema ye wosika ye sa wo mema ye ma ho ofe ye na week be ye wedding kwa se won bi da kwa so dem ye wedding wo abu anche wo next time